Meghalaya Post.news. Pangna kada jing titli wa kasurong na jing yakulmar jong ka public hearing ka Shurisemen Limited Hayes Giant Hills District kawai kalong kami kalahap kakalung hakakali klam da poisa jaka ajing sumar na kada bomla ya shu kakali belati sendan da katliu ya kate kasurong kani ka jing ja kalaja manta ka singi Hayes Giant Hills hakabaya kate kalong kami laban penkin na kawai kakali sya kawai pan bomla ya shu na kada belati tli wa kasurong kabadai tang na jing ya huri hura bami na ka public hearing ka Shurisemen Limited Hayes Giant Hills kani ka apon balama da kate kalong kami ya kasngi ba penlong ya kate ka public hearing ba klempoi perkhat daga jingye kulmar ki ba persya bat ki ba pediang ya kate ka Shurisemen Limited kala penlong lang kenya ban ya kate ka longkumi ka baha ban khak hun hapo kakali Derak kita tiap rok mai. Dia dah musak kam je. Lak ni ada. Duduk dah dia hang luar tu. Amnu kejut ani apa kejut kong? So yo ada kon yo hang pat. Iya kejut kong? Hari ni wanti lain. Dinu cenong pi? Senang rim. Cenong rim. Ilaka nong kle. Kanong kle. Ta neges ngi mut. Kaya yo pi ha surok ha sengkenya champi. Chami babun ni pulit. Yo an nong sarkar. I chami dak tang ya surak. Da plastik fluika da pen tangi ayang hate pendap idak tak Meghalaya Post.news.